Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Gasolin. Siap-siap nonton Persib, guys. Persib. KGBLA nonton UWA. Oke, antosan. Menuju ngantosan lagi ketang. Siap lah. Oke, di jalan di video guys. Tetap stay tune. Oke, kada hilap like, comment, share, subrek channel Fajar Gasolin. Share, hiburan guys. Ayo atuh, gaskeun nah. Ayo guys. Anjing. Tah. Ye. Hoi. Ah. Persibnya sebelah kosong. 2. Hah? 7. 7? Gas nya. Guys, tuh. Mana? BLA euy. Viking lain eta. Oh, BLA guys, Persib. Wah, kieu. Nah, tetap stay tune ya, can main namanya badai maghrib. Bantu like, comment, share, subrek. Kantong aing dibuka. Deh.
Hei. Perdana Raditya nonton Persib. Kuplukna nu biru mana? Ah. Mantap. Tadi Radit nonton Persib ya. Masih di dia ya heula. Ngopi heula guys, ngopi. Radit. Halo guys. Guys, kembali lagi guys bersama Pajar Gasolin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ulah di vlog, ulah. Acan main tuh nongkrong Nah, ya kan nongkrong jeung geus teh aya na ieu ge YouTube oge. Naon ngaranna Bang gitu Bang? Sagatan Official. Sagatan Official. Jangan lupa di subscribe oge. Gali guys, pinu pisan. Rame pisan pokona mah bonek mania nongkrong di Bandung. Main Wey. Tah. Halo. Monggo teh. Anjir. Review. Bonek. Apa ini teh? Kumbaran. Mantap. Tuh. Nah, ini satu totalitas dari bonek ini sama kumbaran. Anjir. Halo guys, subrek Bote Haidar guys, mengabarkan ya di gerbang biru Ajer. Mengabarkan banyak orang. Mantap. Wih, jutaan lagi penonton. Ya. Udah. Medan ningali Allah. Jutaan penonton mengepung ya mah. Wah, nerekel guys. Nerekel dia tuh. Mau kasupkeun. Ada dat guys. Masih banyak di luaran. Padat merayap suasana naik. Hai jelema mau kasupkeun ini mah di luar ge geus budal. Adik. Yo capek aja mah sinyal naon. Itu diangkat taruh. Kamera. Itu kan. Ayo
Lautan orang, lautan orang, lautan.
babak kedua guys, babak kedua. Skor 1-2, 2-1 Persib.
Alhamdulillah guys, Persib menang 3-1. Persib menang 3-1. Ayo pulang. Ayo pulang. Mantap. Alhamdulillah Persib menang guys. Ayo kita pulang. Selamat kemenangan atas Persib 3-1 melawan Persebaya. Ya.